baluya po yung kikatamang bisita, ne? Anya pong mila ba sa Parmingo last week, ne? Meto niya po kareng performer siniket ang pamukla na po ning Santungan ng Kulturang Kapampangan. Anya pong mila ba sa Huwebes. Talaga naman pong aliwaya po gelingan talaga, ne? Lalo na po rin Kapampangan artist. Mga kaswelo po kasi kaya rakalan, ditak na lamang po rin nakapagkantang kikatamong Amanong Siswan. And metong niya po karetang susulong pa, ne? Na magkantang Kapampangan. And bakit nga baluyo po na nga manuan ko, pakaramdaman tayo po ngeni yung kakatamang bisita, yapin po, Ijelin Rodriguez. Sa banwa ay tungulan ka, mitungi kong batuin, pakwintas ko keka, pangalan king bulan, gawan king korona, iputong keka, iputong lalam ting Violeta. Gawara kang duyan, king pikang maputi, gawara kang tali, asul po na nari, ipapantara ka, karating bayani, Dr. Jose Rizal Andres Bonifacio, lahiting ko mata sa banwa, may tungulan ka, mitungi kong batuin, pakwintas ko keka, pangalan king bulan, gawan king korona, iputong iputong keka, lalam ting Violeta, kawara kang duyan, king pikang maputi, gawara kang tali, asul po na nari, ipabantara ka, Bonifacio, lahiting ko mang Good morning. O bala mo rugo, duduyan da ako kabang pakaramdaman tayo po yung kanta, ne? And igit siya naman po makananoy kagaling, ne? Makanan niya po kabyas na ning kikatawang bisita kay pamagkanta. And aliwa po talaga po tang makaramdam kayong kantang Kapampangan, ne? Actually, ating kaya pong kayabe kay ni King Studio, ne?
Elaman po Kapampangan, pero ramdam de po itang kanta. Lalo na po itang kaya kaming kaka-birthday, 60th birthday, senior citizen, dual citizen ni Ray Bravo Jr. May kaswelo yung may kirandam, kaya tang kantanan din. Pakilala kayo, pakilala kayo ang pasibayong ngayon kaya kayo, yung kaya katamang bisita, the one, the only, Jeline Rodriguez. Maya Paugto po. Hello, Jeline. Hello po. Ay, Rogo, Jeline, bala mo. Nung tiglos-tiglos may siguro baka may patutod na kay Kenny. Pero, Jeline, deng bisita mi Kening nano pati dinan milang maya poras, dinan milang pami katagon na i-greet, i-shoutout, batian do rin kay ganaganang buridang i-greet kasi pota sa ganan mula kendalan. Kabang mamalengki ka, kaya mag-SM ka. I'll benda ka kay CLTV, sipig mong bale. I'll benda ka CLTV, mo teme ka no sinout-out. Sana lang nga kalingwan, go ahead ka rin kaya ang greetings. Maya pa oras po kaya kayo nga. Hello po karang kakong pamilya, friends, of course, ding ka-members ko po, King Hums and Strings and Coro Concerto. And of course, my fiancé. Hello po. Uy, nanyang lagyo. RV. Hello, RV. Balo mo, maswelo ka kasi binanggit na kalagyong Jeline. Kasi balo mo, ngaliwang bisita, mela magbanggit lagyo po ta magkamalila sabyan pero you're the only one. Swertiya. Swertiya. Pero kitang kinanta mo nandin, bala mo atin niyang paintungulan itang kanta mo. Ating bang kaya, bala mo pamikatagon or itang kanta mo ngayon ta? Kasi usually, pag magkanta ka, it's either for ating kang concert, ating kang performance, ating migrekras ka. Bala mo ating niyang paintungulan kasi bala mo the lyrics ating kang inaliwa. Nano niya mo ito? Bali, ita pong kantang ito, very classic Kapampangan song, derived from the song Achi Kong Rosing. Wow. Then, last year, Mika project kami po with CCP, produced by Miss Krina Kayabyab. Atin pong maswertita mo, ting niyabeng Kapampangan song, kitang album na Himig Himbing. Na ita po, ngayon po may revive niya po itang Achikong Rosing into O Matas Abanoa. Okay. So, buri mo sabihan, ika, ing Kapampangan representative, kitang giyabad ang compilation na ito. Yes po. How does it feel? Pamo na may pili ka karakala Kapampangan artist pero Jeline ikay may pili kitang compilation. Actually po super masaya ako and super swerty kasi biruan nyo po nationwide at madakalakantang like folk songs na po ding alwalwang lugar din. Kapampangan song niya kung may pili makasaya po na may ka-opportunity makanita. And syempre bala mo datanging panahon talaga cultural kahit proof alimba naman kayong kaya puta datanging panahon detang anak na ng Jeline, detang apo na ring anak na ilan ang makarandam kayong boses na uling may immortalize itang kanta nga ita. Pero ako interesado ko, Jeline, makanano ka may gumpisa kining talento mo ngayon usually kasi anak dimdam no rin pengari o kaya makaramdam yung karaoke. Tapang karaoke box makanyan. O kaya kin television. Makanano ka may gumpisa king pamagkanta mo? Actually, ala ko po talagang formal training anyang anak ko. Siguro may gumpisa po ita pa mag-video kay makanyan. Then kanitang may garal ko po. Bala mo, siguro kanyang elementary kami po. Ating time na itang teacher B, ganaganang estudyante, no? Kaya pag-audition na lang ang okay. And then, ita manibat kanta, magkanta na ako po hanggang mid-college ko. Megin ko pong scholar ng AUF under AUF Concert Chorus. Then, siguro po ita na yung peka-formal training ko under the mentorship po ng kay Sir Boron Garcia. Okay. So, anak ka, may garal ka, ating bang times na kukumbiranda ka naman kayong pisamban? Oo po, meging choir ko po pisamban. Ang magkanta ka naman, baka nanit ang pamag-audition, siyempre maral kayo Baka na ano mo ito. Ating bang karog kaya ka? Opo. On the audition yes part? Po, actually, ding audition po talaga, ding peka maka-nervyos po. Okay. And then later on,
linom ka AUF. At tandaan mo pa nung makatapila na kang mag-perform from AUF, pakuldasan niya ka na, kananla mo rin usual occasions na school activities, o kaya ating kumpintalan ng kasyon, ma'am, uy, magkanta ka. Ating bang makanta? Actually, sobrang dakal na po. Ako na po siguro bilang. Pero mostly siguro niyang college ko more on school activities. Then marakal din po outside performances like karing government events and mga cultural events po. Okay. Siyempre, as anak ka, magkanta ka king choir, king school, baka nano mo build itang confidence. Kasi, even though di nga liwa, singer la songer la, potang makahirap no ken tao mo, walang talento, Jeline. Ito po, actually, masakit ya pong part ito. Pero, sabi ko siguro po talagang may build yung confidence ko yung Mekiabe ko pong AUF concert chorus po. Karin niya talaga yung tangpe ka mag-grow ka po as a singer and performer. Okay. Bakit mo asabi ito? Kita bang grupo nga ito, sinesenda ka? Opo. Makanano, from the start, kasi na-AU po ako tang anyang ako, mag-aral ko pang college. Ati namang witness na itang kaluguran ko metong. Manwala ka nga mega audition ko kay nga UP Sing Ambassador. Wow! Pero hanggang mo kitang audition, kasi siyempre, balo, mga galing laren ka itong, tama ka yan, Pero, siyempre, lingapan da ka as po tang mag-umpisa akin, po ta kating talagang tanan ito, po ta, ditak mo yung kanako. Baka nano itang pamagkay da kaya ka, pamaglingap da kaya ka, pamanunod da kaya ka, pamagtrain da kaya ka rin. Bali, katang kilib na po nita, 4 years ya po ito, abang mag-aral kami. Bala mo every summer makamyan, dinanda kang chance na mag-solo ka, then i-evaluate da kami po. Awas makarin is RIS po. I-evaluate din performance, nung make-improve ka ba makanya, then dyan da kang tips nung nano pang kailangan mong gawan para mas maging magaling singer po. Okay. After AUF, was there a bala mo ba may ganyang crossroads kaya ka? After na may garal ka? Kasi, where do I go from here? Nano itang making kay mo? Bala mo feeling mo after school, taglos kaya ba munta ko ba kayong corporate world, nano yung maging direction mo kanito? Actually, maging niya po talagang stepping stone ka ako, itang pagiging member ng AUF Concert Chorus. Pero at that time, alike po pinursu as in. Megobra ko pa mo po in the IT industry po as software QA engineer po. Wah, sagli. Nanuwari nga yari mo? IT po. Lewan nyo na, bali, maragula ka ito. Burik sa maragula sweldo. King IT, lalo na kartang software ang makanyan, Pero, tinry mo. Anya nga tsuna ka rin. What made you decide? Demdam ko na ita. What made you decide na this is not for me, I'm going in another direction? Yan ang pakibata na po, Jeline, king pamagbalog na ng kiyakatawang programang Nalupata! Diba? Pampanga at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, I'm coming home.